uthi uJesu eqalisa ukuchumayela kulokhu chapter 4 verse 18 uthi umoya wenkosi uphezulu kwami engigcobile ukuletha inkululeko kwababotshiweyo. Eyethu injongo ukuthi abantu ababotshiweyo abangela muntu ozabamela abakhulumele, sibakhulumele, sibatshele ukuthi ilungelo ngelenu elokukhetha abantu elibafunayo, kodwa lingakhethi umuntu okuncindezela ukuthi umkhethe ungafuni. Khetha umuntu ofuna ukumkhetha ngoba ubona ukuthi uzakwenza into ofuna ukumkhethela yona. Lo okuncindezela ukuthi umkhethe ngenkani uvele ungamkhetha ungafuni, vela asoze enze into oyifunayo. Yikho sisithi kungakhethwa umuntu olodlakela, kungakhethwa umuntu osebenzisa kubi amandla awaphiwayo, kungakhethwa umuntu ongenelisi umsebenzi. Esikubona siyakubona izikhathi zonke, uzathola ukuthi umuntu seleminyaka engu15 esebenza engela 5 O levels kodwa ulezithupha ze A level leze degree ezifake. Khona ukuyana yikho esithi akuphume emphakathini. Yikho okwenza imisebenzi futhi ingahambi kuhle ngoba sisebenzisa abantu abangaenelisiyo ukusebenza leyo misebenzi.